kunomehluko phakathi kwephupho nesibonakaliso. Ngiyazi-ke abanye baye bathi umuntu ephuphile athi ngibe nesibonakaliso. Kusuke kunesizathu komuntu-ke makasho kanjalo. Kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthola ukuthi lo muntu bekathi usuyalala buthongo busakafiki kahle, kwenzeka ini i-open vision. So ingakho lo muntu bese sethini sethi ngibe nesibonakaliso okukanye iphupho. Isibonakaliso-ke yinto eyenzeka isikhathi esiningi unganele, kusuke leyo kumlayezo lesiprofetho loqhamuka from above lowehlela-ke kuwe ngaleso sikhathi. Then-ke iphupho, a-dream, yilapho usuke khona ulele uthonga bese liyaqhamuka-ke iphupho elikhuluma ngaleyo nto leyo elikhuluma ngayo, bese wena uyakwazi ukuthi uma uvuka utshele abantu noma uzibonele wena ukuthi mine ngiyiphuphe. Webo, zombili lezi zinto zinemandla ngoba ziphethe i-direction nenqubekela phambili kokuthi njengamanje kwenzakalani noma kuzokwenzekani. Iphupho nesibonakaliso